Әлі тузан да қонмаған оқ қағазды 2022 елның тарих бетлеріне нелер язылар. Біз тарихта ізлі халық. Барысы да әйбәт була дип ышандыра күренекле татар галиме, Татарстан фәннәр академиясе академигі Индус Тахиров. Nire usta o'tgan amalimiz, bugungi amallarimiz ham kelajaklarimiz birdan bir ravishda shog'ila. Maxsus ravishda aytasim kelar mana shu mangilikni. Tatarni bitirgan daruslar endi 1552 yildan beri bora. Lekin Tatar isen. Onu bitirgan daruslarning ko'pisi yo'q bu dunyoda. Tatar bor. Alaygana da tügül onun әлі келешегі büyük. Meni de aytalam, bunu aytkanim de var, qabatlab aytam. Tatarlar Quyosh teresinde yer ne kadar ilense Tatarlar şol kadar bulacak. Onların devletleri şu ravishda büyük devlet bulacak, ul bulacak elbette. Manda bir nende şikte yok. Ne için degende çünkü Tatar tarihte şarlangan, şen mağnasından naklı halık, hem bitmez halık.